eskolako ingurarekin bai oso ona da, eta beraiekin daten berrizko taldeko egin da bezen lana oso handia da. Batez be, PTT-ko topaketak bultzatzeko, ezta? Generalki ez da inona, orain beste garaiekin konparatuz, ez da inona. Beste garaietan ume lizentzia ziren asko. Orain dauzena, ondo dau eskoletan deko guzumia, baina batez beste kirol batzuk egiten dabez, eta azkenean nire ustez batzuk etxian ikusten badabez txirrindularitza egiten dabez, baina beste batzuk ez dabez hartzen txirrindularitza bere lehenengo kirolan. Las instituciones y las sociedades deberíamos pararnos un momento y empezar a pensar hacia dónde vamos. Es triste que el número de licencias reales, no de licencias ficticias, vaya disminuyendo de año en año. Yo creo que es un tema de las instituciones. Está poco apoyado lo que es el ciclismo por las instituciones. Hay otros países como Bélgica, Francia, Holanda y demás, pues que el apoyo es brutal. Lan egitea, eskolan egitea, eta beste puntu oso garrantzitsua da gurasoen partea, ezta? Beraiekin umeekin egotea, kirola batez ezitzea edo. Eta gero bai eskolen lana oso garrantzitsua da. Azkenean guk ez badugu lan egiten beraiekaz, azkenean mundu hau ezagutu kenduko da. Obviamente esto empieza desde abajo. Tenemos que ser conscientes de que el ciclismo es un deporte con un nivel de exigencia importante.